Bila neka kompanija, mučila se, a nam propala. I odlučiti jedan lik da je kupi, da on to organizuje, nadrndan nekakav. I kažete, sad ću sve otpustiti za bušante, snizit ću troškove maksimalno i spasi kompaniju radna mjesta. I tako ti on krenuo, skenira sve, ko šta radi, ko se gdje miči, šta se dešava. I gledati nekog lika naslanjem ovako na zid, niš ne radi. Posmatram njega tako 10 minuta, gleda, on ništa radi. Ode on njemu, kaže, momak, kaže, recite, kako se ti zoveš? Sija, šta radiš ti? Evo, čekam da me plati. Čekaš, jel? Koliko zaradiš ti? Zaradim 1-2 sedmično. Dobra, izbroji on 800, kaže, evo ti 800, bjež odavde jer ti moje oči negdje. Uzmi se na vrata, okrene se on, gledaju njega radnici zbunjeno. Kaže, jeste vidjeli šta sam napravio? Kaže, oni jasno. Šta? Pa dao si dostavljaču pice najveći bakšiš ikad.